na mo Obuasi kwa amenenim ho munji bum ko obi anko pede akom de na onye obedi o obi anko abodam munko. Listen, say AGA, no, let me tell you, if you guys don't take care, we will chase you out of this country, I swear. My careful, we will chase you out of this country. Because listen. Under that, about 10, and I do. And they say, a cost of honor, near pay and maybe an AG. And to your boy, you could have a chisel and a hammer near the boy. And to your wula inside one, a kind they can't find them cassia. Ti wulaka kwenu afi na yekọ de bia ya mena na yeden amena na yede chese ni hama no yede tutu no afi na yekọ ho enti yekodu ka kwan ni mu se na na sojafo ne bae enti sojafo ne bebeduru on mo park distance sojafo ne beduru na mo park distance ya approach soldiers no ne yanso ya mass space enti yempan fo mu di anim no bia bukoto je sei ya no bia bukoto bi e na obi apagya ne sasei enti yemu a yamu di enimu ne de soldier for spray yamu na ya machine gun no mu use o enye say one shot ne yamu mo e straight gun straight gig yamu ko amafo so e ba sa no ye na ye dwane what you say do no so aye fa wule mu no e fa enti ye wule mu say na ye dwane say no ido nyakopo still soldier for ne fire enye so obi ko here say ya na say e straight bullet na soldier for ne fire. Abusia sabra me no ka say de so kona kokopie mu ewo Obuasi a arukasem a ekoso ewo mabunu ne asojafo ntem ama Obuasi kro ni nyina abonyenya wo musu egugem a adwonko a na wo mu twa fie bia berom bia adane ne su ene awreho ne nyina ne emabunu ewo Obuasi ye wo madwene so mu kwakopie mu ewo AngloGold Ashanti na wakwakope efom agudie akwakotu empenifo se me kope bibia bedi ene mebeye den ene nam wo mokokopie mu ho na asojafo nso a AngloGold Ashanti ho eban no so wo ho na busua obi nim ne kosi mabunu ne asojafo yi entem sede na omko kan ye sa asem bi ne kosi ye ene mabunu ne asojafo yi ede boy ni den gidigidi a na enye asem keto akora asem no ka say de ene asojafo yi say ye ka se omu sane tu mu na omu je to ede gu mrante so unconfirmed report ya ene na momontre so no se emrante no anase mabunu mako edunum ene nam sa akwanhie so ato ananam ewon se do a dodo na so eprepra egu ayaresabia wo mu adoctorfo ejiro mo so dendende ya wo mo eji ayarehwe na wo mo press wo mo nkwa wo mo benya edidim na busia ensemi esi ye no enya ahwekara nkwa na hwere japade bebre na ss ya wo mo twaja edotu ka mu ehye ne dwerebe ya akwakoye ewurukasem pa ewo Obuasi ene ne mpatemu mp wo ho ekokopie mu ho ekohwe no koye batan na afei akwakoye se ekoye ne su na wogina enyina enunti nam so mo kasai emosre mampene John Dramani Mahama se wo sere na asem ya asi ewo Obuasi de enya asem a declarant obesre mampene so ma hwehwe mu kan enkoso na nipa bi enam ne nsa so ma asa mabuni ahwe wo nkwa ya no emra ene no ebedi ebusia kame ho ene yenkonko sene mabuni asojafo no de boy ne sene asem no esikofa ya asa na ebekọ ne kai wo se aha eye chi subscribe my page na femi adoma no so na mo Obuasi kwa amenenim ho munji bum ko obi anko pede akom de na onye obedi o obi anko abodam munko. Listen, say AGA, no, let me tell you, if you guys don't take care, we will chase you out of this country, I swear. My careful, we will chase you out of this country. Because listen. Knockout. Sure. Me brother name say bia you. Be a motor blast bina. Anya ya. Sure. Go back. Azemu. Mo zo mo fire service for bia so ba. No ba there. Fire service cash ya no. I don't crash it. Kana
Ghana for no for that. That's what shaman anymore. Shaman. Mother, what's saying now about the assembly see? Me pato e munchire mu ankasa anything. Enchire mu ne say under that about 10 anajo. Ene say e kosoro ho no, ne akwa pay anu aduane edi. Enti ye koye no, ye kuta ye chisel ene ye hammer ne ye koye. Enti ye wula inside wo no. E kwan de uka kwan de mu kese. Enti ye wula ka kwan no afre na ye ko de bia ya amena na ye den. Amena na ye de chisel ne hammer no. Ye de tutu no afre ne ye ko ho. Enti ye ko du ka kwan ni mu say na e na soldier for ne bai. Enti soldier for ne be duru on e mo park distance. Soldier for no be duru na mo park distance. Ya approach soldiers no ne yan so ma space. Enti ye mpan for mu di anim no bia bu koto sei. Sei ya no bia bu koto be. E na obi apagya ne sasei. Enti ye mu a ye mu di anim no de soldier for no spray ye mu na ye machine gun no mu use o. Enye say e warning shot ne mo. E straight gun. Straight. Gig ye mu ko amafo. So e ba sa no ye na ye gane. What you say do no so ye fa wule mu no. E fa. Enti ye wule mu say na ye gane say no. Bidonya ko still soldier for no fire. And yes, we go here say and I say, and you straight bullet in the soldier for the fire. Without no reason. Yenye she, yen say ya. Yenye she. Me and I make us assassin. And say ya pro and a soldier for the boy. I juni boni bi o soldier for the dream. Eh susu boni de na ka uso jani and ka unuya akọ pena no aduane a. Eh de na ka wo kokuku unuya. Na ni blodi na wo bọ no ho ban no. Na say okwa wo no ho na betina Ghana ha. What you say? A queen soldier for the after Sunday there. Wallahi, and ya dear papa. But yet, Obuasi, you society about your unique Galamsey starting here, and then there by way of who be that. What you say? And the modern Ghana club, be I intact. What you say? I didn't tell the military much about my approach. I'm off for book today. Again, same way. Wallahi. I was there myself, and then we come out you want to pay 3 a.m. midnight. And you won't get it to this matter. No one is above the law. Please. Nobody is above the law. Please, I beg you. We admit that they didn't do well. We admit. So I had one more dear. We admit, and you'll be concession. But not to kill the person. Straight bullet to the head. I don't know. The name the I don't know. Hey, boss, IGP, Wadaruma, the Etienne said, your friend Jibrin Musa, Chairman Zambo, Obuasi West Constituency Vice Chairman. Boss, the Etienne said, Boys, Yamusu Mudu Kantano, no move soldier for some moment, continue move to the point to a higher abandoned place. Omomo ko ye eduma nyoma no da no mo soldier for ni didi ana call by nti call ni by na soldier for start say omo two one shot no start this straight bullet e dey my boys enti outside the fence ye nyina ya ko he wo hwe baby a omo pan nipa ti ni konkura wo na firi dada nyina amafo ba ho ama omo ko inside ko omo ko chi nipa ye mo nkum wo mo na nde outside last year boys ni ko homo mpamu enti dia na aba say your politics na yemo pese yemo ya ye de ye ni hweka ba soldiers no ye pese ende ya ye hu say action be take wo that soldiers no so ye de be kasa acha boys no but from now going say boys na hu say action be take dia ye mo ma ye hu baby akọ ni free buy anya sa ye no so ye nge musa kakra me so mo kan Ebusia sene ensem no esiye na mede ababesom no sabre ya no kasenso ye mampeni John Dramani Mahama etse ensem ekoso wo boase no ene wa nasokra ene wa issue statement se wo behwe se nhwehwemu kan ebekoso fekofeko akosi ase na ba bi biara emra ne se no
obehwe se ye de beto na womo a enam mo nsa so ma asa Rukasem esi ye no so ye mampeni John Dramani Mahama kire se emra ene saafo ni nyina ebedi ebusua mema re free so buja comment e wo video yi ase e de on happy when me subscribe button no so e too much gh ya kai na fa be no ka ho sa no upload bi aba on the first person na wo sabetimi aka all the social media handles ko a e too much gh ya kai so be like wo no wa share ama wo nwe bi so enye bi ahwe makram